Alqış Körfez'in toyları assalomu alaykum barchаңыз hoş kelyapsizlar. Bir şehirde Mo'ynoq To'rtko'l Sho'rmonay Qo'ng'rat bo'lsa, bir şehirde Qozog'iston Respublikasidan kelayotgan qonaqlarimiz bor. Qadamlaringizda Allohning nuri olsun. Berdalaga to'y qutlu bo'lsin aga. Yaşınız cheklanmasin aga. Bugungi 75 yaşınız qutlu bo'lsin. Sizga da 70 yaşınız qutlu bo'lsin. Aldingizda aman bo'lin. Qanday qilaylik? Bugun to'y, bugun quvonch. Sizlarning merey to'ylaringiz. Hazır kelgan qonaqlar bilan birma-bir salomlashamiz. O qalay o'rtalash aylanib bular hammaga qalaysizlar, xush keldingizlarmi, amansizlarmi? Ketdik tog'aya. Ulduzlaringiz ortingizda yuradi, sizlar qonaqlarni ko'rsatasiz. Taymizmi? Olay bo'lsa, har bir kinoda, har bir yerdagi bir qahramon bo'ladi. Bugungi to'yimizning qahramoni Yiga atamiz bilan anamizning jasini bersin deganda bir shabalaq qilib o'rtamizga qarsanay maestro muzika. Ey, shabalaq bo'lsin ag'aylar, do'stlar. Toyimiz kutlu olsun dep Sinalı restoranda Seni gözlerimiz konalar tekerlerdi Sana şabalak aylar Kutsular şuralardı Bayıla şabalak kutsular bağlardı Toy toy yüzünde karalar Sevgi toy yerlere, toyumuzun jasliklari. Kelingіз, Berdalaga, kelingіз aga. Әрине бүгін әдемі бір отбасыда, әдемі бір жанұяда қуанышты той басталды ағайындар. Бүгінгі тойымыз Бердалы ағамыздың және де апамыздың юбилей тойлары дейді. Апа жастарың шекленбесін енді. Біздер тойларымызды батасыз басламаймыз дейміз. Соның үшін жас үлкендерімізді ортамызға мұрат едік. Бүгінгі тойымызды бастандырып берсін. Олай болса, жас үлкендеріміз бар. Біздердің үлкен атамыз Муса деген атамыз бар екен. Musa atamızı ortamızda murat edik. Және де Muradалы atamızı ortamızda şarkılayıq. Muhan ağamızı, және de Kabılbay atamızı ortamızda şarkılayıq. Және de Kalamkas apamız ortamızda toy mikrofonlarına kelsinler. Kızlar ruhsat sevgi. Toyımızın жас үлкен ағалары, ақжалықты аналарымыз қош келіп жатырсыздар. Ассалаумағалейкум аталар, апалар, қадамдарыңыз Алланың нұры жаусын, бүгінгі той құтты болсын. Аталар баяғыда біздер мектепке барған уақытта мұғалімдерші келді ме, келмеді ме деп барлайды деді. Сондай барлай жіберейін, келгендер қол көтерейін, атыларың шықса. Муса атамыз келдік па? Муса, ассалаумағалейкум, қош келіп жатырсыз. Muradалы атамыз. Ассалаумағалейкум. Muhan аға. Отыра беріңіз аға, отыра беріңіз. Өзім берем. Muhan ағамыз келдік па? Muhan аға. Қабылбай атамыз. Қош келіп жатырсыз. Қаламқас апамыз келдік па? Ал бүгінгі тойымызды ашықтап жарама бір үшін сіздерді ортамызға шақырдық. Аталар, сіздердің батаңызбенен бүгінгі тойымызды бастаймыз. Олай болса, ата кімден бастайық? Жас үлкен қайсысы? Жас үлкен бер,
Aytadilar, ağası bardın, jagası var deydi. Inisi bardın, tınışı var. Şaşırken ağalarımız konakta. Assalomu alaykum, hoş gelibsiz. Qadamdan sağlam nuriz olsun, to'y qutlu bo'lsin. Marhamat. Yaxshi bo'ldi. Birinchi barliq bo'lsa to'yga kelgan shaharlar assalomu alaykum. Allah amanchilik bo'lsin. Kelgan qarindoshlarga nur yog'sin. Baxtli bo'linglar. Mening hisobimda mana sebep shu bo'lgan Qozog'istondan So'sha jo'zi kelgan xudolar, qizlar, farzandlar, bolalar shu kelinni to'ylamaydi. Qadamlarimizga nur yog'sin, baxtli bo'ling. Ba'zida o'risidan jashtlar ketadi. Mana bu yerdan men bo'lishim ketyapman. Mana kelin bu yetishtirishim var. Kelin yetishtirishim var. Xudoyim baxtli faxt bo'lsin. Çok ulug' farzandlarimni qadrini, yaxshiligini yonına ko'ring. Artıq shogirdlarimni qizim ko'ring. Adal shon, adal bir bo'lib, shu bolalarning oldida